we are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boiwa mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi ito toko make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera toko na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mbiyamana sana mwancho muligeria na ndengo kwaligania asomorobiri o Worldfit aso kumena daktari oyo choto semia amange igoro ya marwiri au mwancho muliendete gukwaligani bene elinde tobeto gusanga asobwa mona bakanda gutubwate sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website nabagatonya gwetera www.ndizitv.net bego nabakanda gusanga na intwe ekerengeri kyago wetera sina mbiriga bwa screen yago tumanyenga yoko bwatia omurobiri kuruna bego nyoko bwati ibolinderense ya daktari wabego kumubori. Karibu sana daktari. Asante sana Frida. Ilisira ni daktari Moses Kena Unsarigo. Nkogwa senya daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers na otulega Busongo asenyumba ya Uru Plaza goroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Asante sana daktari. You look good today. Thank you. Kumbe weekdays unachapanga look hivi. Lazima. Mbiyamana sana karibu ya studio. Arinda tabetoka semio mwancho muri daktari tukolia lero ante teto kwa nerigoro ya migraine headache. Otomanyo yumo chando kyoyo na ndiye na kyogo cha somo biroito. Migraine headache kwa igula abantu bagutabanga ngwati bwaro moto andi bakirinya gitari batebunga bugwate migraine headache egatogo tanga umuntu twalire migraine headache ko ikomanya this a neurological disorder ndatebenga it's a recurrent neurological disorder recurrent yani nga bukunya koirora omuntu kunya gukora umukunya koirora so ekero kuyunga neurological disorder eminetinga ne shida yobongo obongo no tubwate kiseri cyobongo chikuru kunga neurons and the neurons it is special obongo negasi enkong that I see if you ask a neurological surgeons ama neurosurgeons na bago kwereza ngo obongo is a complex organ. So obongo bwetu ntubwate kisezi chikoro kunga neurons and these neurons ichinga mnebya ichibwate chikorokana mnebyara kisezi chikoro mnebyara meaning chiko communicate from one set to another with this projection we call dendrites. So as a dendrites chime ntubwate ntukorunga neurotransmitters.
so eke togo kwana mna togo kwana iga ebintu ebingi mbire bigendrete sobongo ime you know tokurukanga electrical activities ebintu ebingi binya kukolekana sobongo ime ebi yalenta communication from one cell to another you can imagine nga omwana nalekera simu omwana oyo nategerera to mwalimu you can imagine nategerera to mwalimu naligerera to mwalimu nkoli kale ngokorale bintu ebinga at the same time nkoinyora alegento mwalimu gosaka mubuliri boli mara umuntu ndeko mukunale kurwa umangire ngomuntu ngomukunale wigule kogende echo atete kogende echo so all these activities equivalent to na communication ere proper ngeseli neyende ngo communicate jire with the bintu bikoro kunga neurotransmitters so ekero umuntu abwate oburuire bwa migraine headache inki kego kolekana bako umuntu je gutora migraine headache ntubwate intogote banga hyperactivity kiakolekanire sobongo alias tokuruka nga brain cortex so this hyperactivities kiagera migraine headache yaja how igali sobongo bwetu isukuntubwate the brain cortex nangenda kokwereza chinchira chia manyinga nchiro chikoira manyinga sobongo chikurageri obongo so these hyperactivities chiagera chinchira chia manyinga chiri either ya constrict ekere ya constrict ligos ya nyereire eminetinga amanyinga go chikoire sobongo ngo chiare reduce so reduction ya manyinga go chia sobongo ime then it means oxygen yakogende sobongo ya keire again to kende kego chikokolekana nkiringa nutrients endagere kogende sobongo ime ya keire so twatwale ngento ikurukunga you know reduction of blood supply of bongo ime was a reduction of nutrients which is sobongo ime again to kende kekolekana ntubwati ngento kunga you know germinal nerve this germinal nerve yamanya kurente ikintu ikurukunga inflammation osogo sambeka asikiseri kitanyora enough oxygen zitanyora enough brain enough nutrients so ogo sambeka koli ona kokogera umuntu umutu omwati understand so mnange nande sengiro lande abantu mbale bagwati wo mutu mono ensemeye moyo yo mutoye igo migraine headache nabe koli yo mutu mugima lakini mostly koli ensemeye mo yo mutu nago tebiringe shide yegocha after hyperactivity kiri chia sariri ama wosichia you know chia sariri what we call ama chia activity what we call brain cortex yagera manyinga tago sobongo gostago southern part of yobongo aisaine onya manyinga taliko sobongo aisaine nabakole ntege ntikurunga ischemia so after ischemia then umutu bicha kumwati baadaye nangendera kokweleza yes ndio maana sana daktari aso kweresa igo so bwagale kerekende daktari ngobe ko kwaniranga asnaro rabo sambika ikikeirero umuntu bakagwati go mutu asenseme mukerekenda bako to manyanga ngike koreto muchando yo so ingikera lente hyperactivity in the brain cortex kende yonskera lente hyperactivity in the brain cortex nabukera lente eshide ya migraine headache so ngento kimuno monoge kolente eshida muneyi egentege tangani oburuiro wonkubwati bole family gete so there's family history bali bapwate migraine headache se family yabo nabokonya konyoranga ekera konyora umwana naba arach konyora nere migraine headache so abange bakubwati kifamilia so jijin sinchiro chikoimuki ndate migraine headache ese family yabo gose eroreri gete ikintu kyakabere keragere is age urigiriya abantu abange babwate migraine headache n'abana bari bayikire adolescence
age adolescence. So because of hormonal challenges, nabo kiragere kirente nabo kirarente hyperactivity in the brain cortex. Eyo da chikolenta migraine headache. Again to kendege kolenta is gender. Uli limono muna abantu akunyola migraine headache n'abasubati kubwa basacha. Abasubati mbabwate hormonal changes nangenda guteba. Ntobwate hormone ikurukunga estrogen hormone. Engaki estrogen hormone ekoira nanse. That the time okonyola bagutwara mono migraine headache. So abasubati nabono bali bayikire engaki yawe yoguchikotu. Usengaki yogutu. Okonyora estrogen level eirainense sana. This is the time, most of the time abantu bakonyora migraine headache. Oligeri engaki mnabono ya menopause. Wasubati bayikire miaka 40 to 50 years. Nabaru konyora bare migraine headache because the estrogen level yairanirese. Again to kende kiragere abantu banyole migraine headache is depression. Or say anxiety. Onyole nga nobwate stress yikire baka kwa very depressed. Onyole nga konfano ulikuwa unatarajia kitu fulani na isifanyike hivyo. This a kind of anxiety na be kolenta migraine headache. Igona be kolenta hyperactivity kwa brain cortex and then the terminal nerve will reduce blood supply to these areas and these areas will have inflammation. Yeah, mwana sana daktari. Anto kwanira igoro ya niko tugende gusanga tugende kwanira igoro ya migraine headache. Daktari nte tutoenda so bwango oratomanyanga ebimanyereri imbere byebi. So ebimanyereri by'oburwaire bw'ombirebi. What's the symptoms umuntu agukigutwara umuntu bwate migraine headache? Number 1 is headache natwakwane. Kuumwa na kichwa. So nabo konyoranga umutugo ikonyore nga noroko gwati natwatebire nando gwati ensemo eyemo y'umutugo. Ekero konyora umutugo ko gwati nando umutugo yo ko gwati nabo kobera mwamatuka 3 ule in bed. Gusama tukatataira around 72 hours then komanya konyora nga umutugo yokorereki kutigire ko gwati. So the first thing is about headache. Headache. So again tukendegia kabere oguchikorora nkeringa ekero watwalira umutuko what na nabo gutwara nausea and vomiting yani okwigoroke you know abora nyoro kwigoroke gusokoroka again tukende orarore is what you call neurological symptoms unabono amaisago ekero umuntu agogumureketaya tutaiti korora etaya burungi nabo konyoranga smell smell yawe ya chenjiri nabo koingo bosibwago boroborito okunga n'omuntu kubekirete chikiro chinyinge sobosi. So these are kind of symptoms we may see. Yeah. Daktari ngonyororo omuntu totebekera wekumba akoigunga nigo mutumwaka kerekende no muchando isembose no muchando mongao. No. Natwatebire migraine headache uikubo ku watu wensemeye lakini onyolenga ekero uikumba umutu usoko bumurito nabura nywe no bwate shidende gusikwarosire for instance wakolire Gusii and gusotara irebuye gusubwate other underlying causes nabona bwa nyoro umuntu abwate high blood pressure anyole shida mneyes. Ndiye mwana sana daktari anya turekera abantu bagwatigo mutungo igora abana bagatanga kanywa macha mange rekende daktari umuntu nabagwashumu nabwate migraine headache nabagwashumu asigika umutumu ati washumu akirikendo umuntu taranyoro bogweni asigika a complication kichira arabeka gutwara. You know, ekero konyora migraine headache lakini turatebanga ki amachi ne ryogo ryo burwire bonde bwese. You know, amachi utambekera. Anyway, what I'm saying, amacha kugweni shidende yo. Se amachi is a remedy ya marwira mange. So ekero kunywa amacha mange, meta manyinga nkobale nyole light ya tembea mzuri. So kwanya manyinga mange nkoendara sobongo, harusino. Ucha wesobongo na wakonyese binte bingi. Lakini chi complication kimono mono abantu bagutwara bwate migraine headache.
complication bagutwara nkiringa mba kunyara gukora egasi yabo ya kawaida so mbali kogenda ngane umutuku wato kunyara kogenda school umutuku wati to kunyara gukora any activities school yago ose any project kwa iro gukora ose kwenda mubondo ose gukora gasi ende yonse so onye project to kunyara gukora gasi ende yonse then it means nga you know gasi yate kwenda buru yeah Ndiyabona sana daktari. Kirikendo daktari umonchumulie naganete komanyanga umuchando yoiga. Ngaki clinic gya Worldfit mokolingoli na ndene kimoko wa obugwenya. Twachikoranga toko gweni tigabantu bamanyenga uburwairo obo gose gutwara migraine headache nkoro kiringa number 1 nkole ntwirinde bintu nabono abira ntwirinde bintu kunga environmental factors well muna bono ndagira kyokoli onye gukuriye ndagira mono wanchite ndagira yetuka wikomanye ndagira yetuka nebwate refined diet preservatives sweeteners and flavors ekiragere kira trigger equirende attacks of ya migraine headache. What I'm saying is this in short. We kabantu bamanyenga bali babwate migraine headache nyanki yekogera oranyole shida munene nkikego trigger nkikiragere onyole headache mono munabantu abangi environmental factors nkogera kire batwara migraine ose baba attack na migraine headache munabone sound nyingi ogende usinese club kwagenda na biragere utwale migraine headache later on gose kwanyi drink gete gose alcohol for instance gose kama unatumia drugs kitagwenerity nabo kiragere utwale migraine headache so ekero umuntu akirenyisenya gitari yaito we understand this is a neurological issue so eyentegetangani noko kumanyanga oburuiro obu migraine headache na bwabwate usinegen taking out you have to make a what you call a diagnosis how to make a diagnosis number 1 noko tegerero muruiro ito once to tegerero muruiro ito atotebe manyiriri biri twatebye bikororokana nga nabwate migraine headache so after tutebiri go lazima umuntu yako usine x-ray gose na otokuli tumanyenga this a migraine headache kama migraine issue so once to amanyirego ntubwata amalyo gotokomwa amalyo gatokomwa agukora migraine headache arakeweze kanabyo tubwata mnabone byo goli gesandi kurunga jinko bilopa tubwata amalyo gago feed the brain ago feed the nerves ayo akogera tagutwara this kind of problem Ndio mwana sana daktari. Nimetenga maruire na roro are related na migraine headache kora kwanira ngo igore ya Parkinson disease. Ekero ko umuntu nabwate Parkinson disease. Again take no koresa baruire no konyegeribu tremors so Parkinson disease no buruire no bwobongo wasene condition wasene shida yobongo Parkinson disease no buruire bwobongo so ikero umuntu abwate Parkinson disease nkiki yakolekande sobongo bwayime minute twatebe ekero twatebe litanga there's a way the brain works and this way nekere serie yemo ego communicate ne serie nde weterigende yokurunga neurotransmitters this is what we call dopamine dopamine is a neurotransmitter and this dopamine ekero yeiranirense ekero dopamine yeiranirense nali umuntu agutwara uburiro kurunga Parkinson disease so Parkinson disease no konyerigo mubere so no umuntu egerasi avuga tatakunyara kubwa tegerasi keri no umuntu ari keri taliyaye takunyara kuri keri taliyaye so your even communication yaye yaba poor konyonga communication abo communicate bintu nataka gwatura mangana gwatura mangana yabe burungi ekerago tara nabakuyungatete gwakeranse gosina barakerense so konyora nga coordination of muscles nkiriko burungi
uno buruto kurukanga Parkinson disease. Parkinson disease nangenda goteba no konyegeri w'umubiri because dopamine, a neurotransmitter, has gone down. Kakende daktari na gukora tweresera se kideka ibiriga ingiye koleto oburiro oburiro bwa Parkinson disease mono again tugekoboleta is what we call head injury. Omuntu anya kumya obongo bwaye gusanya gwakunya chinkundi twarora abantu abange bakunya urubuto bwa Parkinson disease ni mapundia bali bakurwana boxers zina bago ikabanya kurwana kisegi mono ntoro chemuna ziye alikuwa naitwa ni Mohamed hu uko US alikuwa na Parkinson disease ntwa bwatu muntu lenge boxer guy from Kenya, the western region, Munyasia. So this Munyasia guy, na arena bwa Parkinson disease. So kupigwa head injury na wekolenta Parkinson disease of course. Alafu ntombile biralenta Parkinson disease muna use infection of the brain. Muntu akatwara meningitis. Kabororo use akatwara any infection you can think of yobongo. Ina be kolenta Parkinson disease as well. Okonywe changanko, you know, a lot of aluminium. Obeka aluminium nyingi sama nyinga nero na be kolenta Parkinson disease. Yeah. Ndiamana sana daktari. Teresa ke muntu agateba bayirire koro chinsemo chichiamuranga no taramo yo besha agateba following daktari nabandi nimetembaroro bagendete kubwati omurubiliga kurende ai kliniki kya Worldfit obukolera imbororo kya berege koleta daktari antu akwaneta sensemeri ya fertility nabo kwinyure na ndo mwanchi muri area obukolera obuyamwa letre si kliniki kya Worldfit umate Worldfit itogo chaga guse egasi itene no kuligelinga abantu baitumbali kurwara bakomenya batavuga cyuburoide nandi bakomenya bagogete umate kutabwati we no kubogoko kalaz mobe tajiri lakini ubo tajiri obonene no bulinga umubiro gutubwati buroide so ekero twa ligelinga itali ya Worldfit tukaligelinga morwire kya asumbuira abantu mono toka identifying ibintu amarwira abire naro achandita abantu guse batumire kibesa nkinyi konya weni uburiro bumutwanyo ete na arthritis so tukanyora abantu abange babwata oriyalien abantu bago kisenya gitari yito tutaba esabantu ikomi around 5 of them ibabwata uburiro bwa arthritis joint chikubaruma so tugachake program ekurukunga Worldfit joint fix program. Worldfit joint fix program ne program twachakire tutagete kuhakikishanga abantu mbabwati arthritis au arthritis ya weni tutagete kuhakikisha kwamba nga abantu baweni sababu lili abantu abange babwati arthritis ibagutumia painkillers painkiller chinyingi nyorumwe naro chobisiane today agutumia painkiller chigoro side nanda abwate ulcers you can imagine painkiller side effect ntanga no kukolentera ulcers painkiller uzekera abantu bagutumia painkiller muno ibago sali joint chiabo because painkiller ego sali cartilage as a joint so once the cartilage has been damaged so you can imagine that's a joint so a joint yakoraki yasaleka bantu bangi mbaliko genda yasi yabo so we started this program so toko nga key program yego konya okonyoranga amalioga litwa kaoniri we have reduced the price number 1 and number 2 we are doing education to make sure that nganko ba inform tole osengote batulinga kibantu barakonye mbanyora amarwira atogenda kwana ege tugiye kabere twaro twachagete is what we call Worldfit fertility care program Worldfit fertility care program itu igetase tukanyora nga chi family chikobuneka because yabantu abango bari konyora abantu esebali eso mwana tayo you can imagine muntu nyomeru ugagusi baada ye meeting itatu wale koranga ki babunya kulige genda yamwaki wakindi kwa bero monene so bakoro mwako mu matoyo amangana chake so we have seen this abantu abandi bachandegete because yo gutanyora abantu bago seri kuruga nando ikase nando seri wonta bwati tabu atinchirende
nantu kanyora abandi abange barabata kadali mbabwati byase kinyinge muno ne procedure chiko ko nyagitari bange mbakonyara gwa afford so what we have done naye seme yitwa chakire kolia malio garaba konya number 1 to abikira malio gese nyagitari yito to reduce the price so that everyone can reach konyagura egera abakonyi so konyora abana kutwa chakete program. Let me tell you kumenya wantomba chandegete in the last around 3 weeks twaruri abantu bakuru Nairobi batagita abana twaruri abantu bakuru Kisumu Bungoma batagita abana so I think in the next 4 months tutakuwa tunaongea story nyingine yeah. Na wale samaki chachanda wanasema samaki unajua kuna watu hawaamini mambo ambayo tunazungumzia kuna watu wengine ukiwaeleza hawataamini wanaona kama ni mchezo lakini nkoro Kisii mianega ekero umuntu agwake bicho mwana oyo ntomera nga look daktari angalia ngwende njengo tomerora umuntu yako getoko kagutayo umuntu naro kenya daktari anagonte binga daktari naye kugenda mugondo na chakile kugenda mugondo lakini unajua kuna wengine hawataamini wenye tunazungumzia au tunawaita chachandu samaki unajua kuna ule samaki ukimtupa kwa makaa anacheza na makaa kana kwamba achomeki lakini baadaye anafanya nini anachomeka ndio tunamuita chachandu samaki na botambe daktari tawote anganya sai tatongite montakali montarwa lakini ko gere clinic ya Worldfit kerororo kwa basentaro umayete sio mchezo digereria abantu bakare Frida umuntu akamenyire myaka 100 umuntu akamenyire myaka 120 years bantaba mbakarwarire kare mbagatwarire marwaire nyagitari nchialengo banyagitari mbalengo ngibonora jaga ontinga nyasaye natongeta abantu barware nyasaye tatongeta abantu barware atongeta abantu bamenye myaka yonsi esoko mugokereza enda banta bange bakurwara sengencho yo gutamanya daktari atomanya se clinic kegotoka na ndo nani namba yesini ndo waligani umwancho muliyene edetega nenkurukunga daktari Moses Kena Osaribo nkurwa senya gitari ya Worldfit Centers Worldfit Centers ntubwate center ya mugose clinic itoga Bosongo asenyomba ya Uhuru Plaza Olibata Uhuru Plaza nkayigo toka ogo chabake town ime ya Bosongo wacha baka marigiti ko sese chiro ya Bosongo gatikati ya town so ekaro ikire marigiti gali enyumba nero entambe bwata makuba matambe tokorukanga Uhuru Plaza wose Aliza Plaza ya karukiro Uhuru Plaza ya chenchiwe kare kurukunga Aliza Plaza so ime inchubake goroba ya gatatu erumu 307 307A no konyore kliniki tokia Worldfit nando buja bwa Bosongo ga Frida nincho munyagitari inche bakonyororo so ekero umuntu agoja nincha konyo utaranyora igotora ikesi kliniki tokia Worldfit lakini nyolenga ntubwate branch ndega Eldoret ane ntubwate branch ende omuchio Karatina utayikonkerese namba ya nesim 0722 24 5763 0722 24 5763 mbia muna sotuye mbia muna sana mancho mulyelia ande nyoro murobelyo yiga ni gorabe kokogokira sole kirali tukolia Jumatano chinsa isatoneno suchi amarago bastora tukomena daktari alindo bakagotosemia mango mancho mulye gukira mno to gukira moelyo bo murobeli wili tukolia lero ngukuganelyo butukoborobia awigo mega ichikamera soko nikibine bichana bayigelyo gire gukira sole asenchira ya bene nere petronira mukireli tare ne Frida Kerubo. Karibu tena sana daktari. Asante sana. Thank you.